how ewo nnompe mu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban herbal center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompe mu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetene mfise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bi ho otene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so opeso nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ho nso ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo a anase asori a ye friend of Faith Evangelical Ministry na udu ho pe wo so o hwehwe ban ye be chi onto free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ya foforo ewo Sunyane Polytechnic na say Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa wo nompe mu hawo anase nkasa mu hawa unompem etutuo usisi achia ukotodwe wonante so a enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoyemfuo mu koye nnuma obekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etiafom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase nifa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe nifa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom entime so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo aye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho hawo enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tiodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wo te yenka no fa wo hawo ni nyina ebedan ban herbal center na ye mo na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so na eni gise me wom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na amodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fami na ye bo a odifo awiemfo ba
me wo japekuru adom no nyame de ma yekwa wo se yemfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be ye dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o ye dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwamwa na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. Obi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma bossa sebi. Na who say yes, ampa esumi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bo kuni ni fa nyina. Yenya ne da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje. Ebia wa amonone wo akontrum. O bivia yesie wi ato because unyi obi ani a. Uba besi eye home for so a yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na katu asem emo oduma yenim fifire wi wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia yesi dan ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enche ne nsu aminu ato okoto a enche na enwo epurugu ade ye gina ehese enye me ekotote amodi ni bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota to prota dayi prota eni echi prota ni ba bia traffic wa enu nti ne fe home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso wato plot ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skama abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars ni ye dia kogu plot ni so afi wa po bi a wo gidi di se o mere se egu so keke aye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehu enna ni anu nko an ye uyo oduma ye ni bi upe fie mu a ahan e de aduduma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama upe dan han singing room self contain dobro de dan bi a upe bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home
brefie na bra bedu oni brefie bebo sese brefie beto asase brefie e behind na wo ubeye hia the number le gu ase no okura se munti ya ha no se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha e jama asase pa amanso na ho ye man dampa amodin gu ya man blog papa se bisment akom usan ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Minadofo aha eye ba heba sen obe ho achemfo ba ewo ho ositutumrika na bra na wo ba ayarsa ebeye wodia the numbers no eto ade ncheche ewo screen so a na wafa na wone no atwetwe nkomo emo bi esefata no ode bedomo ama ayarsa etimi aye wodia anopa yan fast debut me ema odifo na na ye boa o jape krom papa ye mo achio baba na mpo mo ti say nim say adum nti wo ho ye baba se bra obepi mo jape krom a emobrowa ekunafo enyanka wonu mo enibie wo munyina ede na bem na titiriw obi ana adwun mo ka no odi hye ana adwun mo ka no odi hye no ma basa odi hye wa wotimu so suban bi a ordinary no se adwin ni mo atochima no o se fanebra jape krom na onsa yade no emfa mawo wadru bi obeposa odbesona pampem ne ho na bon say yes ensentrene ebe ye adwuma efi se nyame ede na adom achede na ache nipa bebiri na titiro baako eni odifo na yeboa okopie mu nko ade a obeye ho adwuma ama se bi so me se wasi dan chenche ede adana se the numbers no eto ade ncheche ewo no so afa na wona no etwetwe nkomo emwa bi esefata no odifo na yeboa ede bedomo ama won so akoma etimi ato oyem yan fast debut me Emma on point clothing and I say on point fashion womo so ede omusika abeso ya sene wonom ewo eye Abrepo Junction ship room Angel FM ase ope na obi hono atade bi opesa wo hye no okopiem ewo on point fashion na on point clothing na wonom ebe design ede ama all local fabric clothing don't look anywhere go straight to on point clothing na omo enye emfa emma events bia style bia obe design ama if you say or celebrities fashion designer aye wono ewo krum haba ko ono no baya de odnisika odi ye beverage abreye e na wo hwe enche sisi enche yewi ana se yetwe num me sanso eye ebono modero e de man on point ye da wase a ensa sanso ye first debut farmer eye home estate and block factory almost so opa asase ope edan 2-bedroom apartment 3-bedroom apartment ope eye full house and I said there se eba no adansi ana se nsase ana dan a wo rent at na mudia one some be payment plan amount na wotimi etita na nkakra na wo so nya baby papa edi uti ato if you say ye bi se japade abrebi ameka me se ye misa won tade ye misa wegi ye misa mpaboa ne mumu no ye baby se fie enti se when you stack a crack now pastor say no what the honest home estate
and Block Factory one more ebeye wo mo ama bibia aye kama omo kuma satinga junction he ya kuma wudi ha na obehu wo mo entity America na wo mo numbers na egu screen no so no wafa na woni wo mo edi nkomo emo bia no wonom edi bedumo ama chese onso no onya bebi edi uti ato amape we nom na wo mo tegro mo sike twitwidi aso yasne eme di Koowaa Jumedi no April me did Diane eduhine but quickly and sana mema offer any radio man akwaba no mamenka say yeshimi live on Facebook Koowaa TV GH live on YouTube Koowaa TV we are live on your television home or Koowaa TV. Of course, Samdako's initiative, Samdako's TV. Yeah, the WhatsApp line at the screen. So, airfa next say o messages no drop it. Na yanking kani na enfamao. Latter part of the show no so no. Yebe mo akwenya ama stories sa yedi bani nyina no once wait me afre na wo de wadwen kire e de aba fefe ama won so no akuma atoyim. Comment section on Facebook, drop your messages there, and of course, I'm going to read all of them for you as well on the show. But at Sana Seremni kakai no mema me adorable offer any radio man akwaba ma me show nkran sima said that na ya would say GD faith ugidi ni sen wa abrabo mu ugidi ni sen e wo se be son aware na wotim no ugidi ni sen wona amfofa ni ugidi ni sen wa adwuma nim ugidi pa wo do wa abrabo ni so bi ono ma ade fe ne say faith no oni gidi enti bibi office a ontimenye ade bi ono ma so wunya gidi so betimi you can do and do it well. It doesn't matter how difficult it is. It doesn't matter how you feel you don't have money so you cannot do it. All you have to know is to make sure that you have faith, because when you have faith you have everything and you can do it. Obi and one more story also dey with the mayor. Obi and was missing die also, but ogidi say e kada kwa obi sifi gidi no over that faith. With a little push on the juma kakra or pusika to go and with me sika kakra. But my baby or to ice water. At that time, you know, your co school now it is a boat break and I say a free time kakra near Port Town. I should have a new free cry na yintia. Now when him Yakodia hey, and I was ya and see Munsia. Nemen your video sit down and say now you're the ice water. Is sit down. Or say shade, Miss Yachram. I'm telling you. And then me take TV so I make a show my no we see 2-bedroom flats. Come on, let's see. Or say as I see me to 4 plots. Me sifa no that chin me man so be sifa no e dia mame. Na owogidi say ice water na oton no. Ye beto a ye ntua na ye firi so na ye ntua ontimi ensifi or say no an obo and dey sifi and ye wie school. So for 20 years now almost then so no mame no etimi sifi. Ore na mame ensa. I am asking you, with faith any day. Do you have faith at all or you don't have faith? When you say, "Hey, oh, idiot, say the idea, I dream good." There be also need to say, "A baby now to cost now push baby a lapses one, 41 now correct it, and it to be nice." A Juma now, no, when I'm at home body, I need na me cry the minute you mammy some baby near me home. Beyond my maybe a baby. Nancy, so when your faith to say, she say, my tongue body, I need my tongue bad, my tongue control me, she say, so could you I made on you day. A baby, ya mammy, and my money, for swat. Why not? Have faith in all that you do. Never said I can't catch you. I can go on and on and on and on like that. But trust me, so who tell me, oh, yes, oh, you get that. Oh, I say, early shop, say, Uti no pray. Now, we're in a sound so, Eddie, I'm a middle meeting now. It tried to make me so many faith will be more because I have a lot of lapses in. I was said, me quality, let me make sure say, me faith, na me di fear coming. It's also yes, sir, about me. Yeah, good, Diane. My darling. Diane, you're my my superstar. Yeah, try a dear phone. Bishop of Falumba. My superstar. My darling. Radisha will be a wood here. Radisha. And yes, I phone in I can see my message. Say, among can shuffle for say, Koowaa for not national home TV. Okay. To be our poor for Lumban and Wolf as yet, you will be unfunny feeding into. Okay. Fatwa bears our body bishop. Na Diane. I don't foreshadow there be a one free. Obadi ntro machine bomba ya. Pepe 542. What is them nasi? Sakradi Radisha. Sa pepe.
da ya kodi agidi asem a wo kan ne ye ka bidi ato aso obi ni gidi a won so ani na sa gidi so ye kan won so amfa nyuma anka ho a gidi ni mam okay eno na wo se ni passion nso itaso ni pa bi a oba wo wonya gidi de mum gidi no ebetima for failure a che wo di nyuma aka ho okay yenya to wo gidi bi se baby ba Yesu bebu aten na mu matemu na nim nyuma nka ho a wo ntimi nkogina ni mu bi che wo ye nyuma bi ye bu aten a watime de bem ye tie obi a wo gidi se wo be ye na mu nyuma nka ho a wo beba wi asena bu akọ ntimi mamuda unya gidi no bata nya adwuma because wan fa nyuma nka ho se de oka baba na de ne se onya gidi no odi nyuma ka ho so obeton nsuo oguso yasa no woda ne kana mu tua no ebema na timi asifie yes so gidi a enyuma nka ho no eye gidi ehunu sure yes na wona tie nyina se kitwa bi ekura wona nya gidi se ebetima dobo aye kase chena na mu be kase chena ache otimi buobo aketwa na no wo de sa nyuma ye no ka ho na de sa ka ho a definitely they will come you get there wa bo won wasere na wani nso atimi age tie sere e mana wa wo mebre na ntimi hwe o manya gidi tambi na mkwan so ba odumfo bi be so ba akopemu na baba ya busua ni nyina pira exactly bema bi na na te no wo se ne manko ya nya gidi esa mo de nyuma ka ho a hyebre ne be dane ama mo nso masere na ntwe wo mfiri ho enganche mi se nye enganche kom do wo ko wa wo kope na nyuma ne be yi ama wo ntimi mabiem ade bi ekura nya gidi wo so wo di tu ana mo akọ animu so otimi nya sa gidi ndi ka ade no a ade wo kama wo beko eye mi gidi kase ne se small time ye beka television na ejina ne na so na wodi a na ye home eye gidi no na dance bo a ye kokoden no we will get there say nei itimi program the pressure e ma afoforo dia edi dance ye se etamu kamwa baba be ye kenkon sa na ade ne ti nyame be ye itimi start am for crack one more time ye no itimi start here dey na am for one more time hello darling my movie dey so am me want to say oh dai oh said yeah yakoya nkrankrenti said the obeda bia eja so yiri kan ho dia na ebia ya but bibia e kama ye do body na se me hwese absolutely wabane de na waba I love your face today yes me so sorry ntema that nan be fa ba no ni mai boko se na edan sure enye izo eno ka da na me cha me kra kwaku sa watimi mu wo heme sa your friend say okra kwaku oh that's nice okay yate yate me cha prophet beneza da kwa yada and I suffer cheap ai me cha mo all right me for the first story emro na if you made it and streaming live on Facebook Koowaa TV, streaming live on YouTube Koowaa TV, Samdako's initiative Samdako's TV and all that. Share, please I beg of you, share for us. Why now after front so enya one more echefa now make our say for WhatsApp messages never. I'm going to read them for you as well. Comment section on Facebook and also not making kind of edit amount. First story and it's saying now say I told ya say book so I think say appearance or baby sa say menye dini ya monfa encheme na eho explosion bi ekoso na explosion no cause it say amanfo bebre ehwehwe omo japade manipa bebre kra no eprepe bi mu kra no ehwe wo mo enkwa na ye da sorry ya da beto ya ne say bogo so appearance for no timamufo ni bi say explosion ni ba sa no ama wo mo no entimi ne wo mo yire no anase wo mu kru no enya intimacy womu ntimi nya anyokofa tese womu ntimi kra sebi so ntimi ene omo kra sebi ene da ene ade eh oyen ko he video no na ambassador with us 3 weeks ni me kunde baby me so me kunde baby me so me the baby o bada mo ha adwen pa e na ondum kabala walo fire da 3 weeks ni me kunde baby na me kon da me de fanye me kun so no kon da ye we be de fa inti yasre pa o kan onda ma adwen na kan na awolo odzimu inti yasre nwa wo kan bi o ba min o mo onye de yasre ya wa me baby ada do ye na awolo fuwom esi awafura wo mu no wo bira pa baby awoda nyipa be 20 ne ya dada akuru
no fun na bibia right boys na waka that si wa gaga me no nkwado kura nti wa ya ntam no mo he na ya dan omra ntam no ya kwa onka ye ho edwuma ya kwa wa bada ho ye no mo like I said for the past 3 weeks now asem si ya model call parish ho me man ko go di hotel ho no ni week time no mu yi e ba ha no ya dia uta ka say o yera kura wo hu sebe na ne kura gu na se no kura wo hu da if say da na mu nipa be 15 16 20 na wo na be bia e ma na kwa ma o be ma na kwa ya den o mfa ho onya kwa force si a mo say hey ada na abafo e se be brenti e be sere abane se enwenu ya o hwe kwa fa so ayen so ya ware no ana say si jafo ye wo mu no e betumi aye because be bre o guess ene ade a sa se we si ohun ne girl kwa na say ohun bi ana yere kro onana ase 3 weeks ni me kun the baby me so me kun the baby me so me the baby o badama o ha adwen pa e na ondum kabala walo fa da 3 weeks ni me kun the baby na me kon da me de fa ye me kun so no kon da ye we be de fa inti yasre pa o ka on da majine na ka wona awalo ozimu inti yasre nwa o kan bi o ba mi o mo anye de yase ya wa me baby ada do ye na okay timemufo a omo esafa explosion cost so e obogo so apiase no na yeti se womo kasa no over dan amentum wo fase for munya adwaman no oh munya adwaman Ghana adwaman ye dedo oh why asema sika asem na ahonye nipa mobone ya meboa me kuri da baabi me sum da baabi obi wone mpna samle wo hunu jimi we training ba ma over jimi ni den ya di nipa kogu nipa be 50 ana 20 edadan ba kum sebia so mo okunu me wo yere na mintimi se me wo feelings a wo da na she nya na ado na be she no nya me no na be she no esan na aba na akoso mpanimfo mehu mobo tika asama panyin to parliament wa na ne kra wra ho no ntumi di camera na akwa ka we sabe man panyin we e kwa na wra wa man ho apopo sabi we e kwa ye so fu mi mobo man ho apopo wo fa ho bai ni nyina nka wo timi no kru na fa no ho bai wo ja se di nya me se ni se omunya sa nkomo ni die afa nkomo no omunya di anu le nkra se sam no pa se me no bra ma ka cha ba se ye sofa baby ya dan ya doso ebetimi di 2 weeks kana me hu me be anim sa kra be da ko school se ne ntade wo he wo so bi otuo bi ana asem na ye ne mobo no peso be boa trust me se ka na ne nkwa de a obi nso so ware sa wo mu de wo mu da no se bi nsuo na yi da fa wo ya ja wo mu ya nkwa ye ma wo mu obi a ware sa me no ka se beta fracture ni dan ye buogu omo ye survive baby obi kwa de ne dan ka so onye iska han bi emti na yira koda ne ma amenchen na okun so koda ne ma amenchen but omo so asai na aba na ya sra ya bre ya man ye hu omanim grade ma ta na kogu baby ene de ekunu ma kogu baby sam kwa ne na me so omo na me na njeri ni asunje no akoya adwuma sabu ko ba mo da 20 oni wade be to ko metimi afa ade no je ba sre pe baby ma sabi yan kwaso ne hu ye manim yentimi ntete won yentimi nka bibi ma nkyekire ya mawre baby ya danye na nye panyi na obabu ane mobo na me ponda inya ko de konda ne woni shenya ashi ehye wan wo ka prada demo ehye bai o ma se lo enka ho wo mo start so mo boda wuro no wo te se beta frat obi aka se me ka so mi twitwa wa no na eno enka ho dan ya ye ka ho ba je o de bu ade srade ya wonya okay Matias kontew na se me pa cho mi pesca to aduane adi o pese wo se me so mo 1.5 na pese me didi golden drip wan na betam se ska ma se di godidie sure na mum ka che ni pa kro se minya kokko bi kra nkama na me ni die na ye na mobo mo tam 5 million de ma se no kokko da bia wonya ne ye di ko golden drip anya sesa wo so okay yan ne ade bi wa ye smart kakra o kan se ni panti ase but so wan hu ade bi ya da bia no be ya tamfo da bia ne wo hwe no nya da ye susa ne ye bi se na nyansa nim wote wa ne afram college wonsi abo entibu ache no aje so present se you let be from anoni aba ya ma pencil ya ma eraser ya ma we let ya de na goku wa chinya bida mi ko tai wo ma na minya eska kakra na mpo obi oni ma de so nkyere ma me wo pede am sem pesakre mi pe moto
me say ko da broni ni ma no say akwa no wagimi oni bi tu ni oni motor o de ye na nya bi da let me person pen and it's sana panini bi ka chem say wagimi ko afa so train ne de o de mu receive bi da o pani ma ka se do ka ketwa munya broni adam for no de ketwa ne ba munya person say no ya what just say ebi ni omu ye me no ka sa panini bi kura ire ja no no person be bua na agina o ka we tren say me kondo kura wa fokuro no what is aya no omma okay what you say na say yeah me no ka so be bi ni panini bi asi ma wo kura na hi ndo ba ke kan na mu asem no kura sa dia enya mu person de ma no on fa ma suma no suma bu na wo kuro mo omunya ba bi na nkura ne dabom ntanjembe tuma guwon nsanga tuma guwon eso wo ho ke kan sama sabe ta frata yetuwe kana mechimi na mechima bompani fo no ma ye free na nya de ye ndai anasa ni okunturu ba bia wo gibi gu anan kwa de okon kwa ba bia timi bi si bi timi sun konkunturu ba bia so sa so nyi ma ni nye ye o dan ya ba bia mo je no esida ya mo mo dan ko esi dan grade ta dan mo se mo mafun de bia kodada ne dan de asema ba na dan ya yo yesi ni osusu na niwa wonu so ne ha no waka no me se ma mpanyini se wo so ma no fa se ba Muhammadu ba omi akoyi enja wa amant ani angwa no mo yesment ni bo yesei cement na da gwa gufu adan no fa se me wo fa se ba omi a cement bo yesei na ko si fie ma o nyina na gonya dai ni ezika ani ehun bi a kire ya no wo boye o dai aka prayer ba akukwaje 130,000 no ne na wadada edi yesabe ta fra joye na atukuro bi ni abase se kaka mo matrema akwase wan kuro ni kasi ya sai go man bi tisa Ghana ye no ye ne se ye ntimi nkwase akwabe odi ama omo company na no mde ka ne kwaye omo djuma no sabe wo muto omo ni na omo siso omo ye dai wakum ni pa ya se yankare ba bi ye be da so mi e wura fi ade je ewo no so ani so problem Dabi bongo na tuli na dan yizo. Ana mo se no. Wo ma we anya me betu amuka. Waka mo je dibi magu, mo carelessness ndi. Mo selfish interest ndi. E wasa mo je ayi salon di money mo se salon. E di money mo ko na e kwa mu dawo na mo tibi ko dura sum diem. Mo pesi ka aburo so ndi. Mo betu ya ka amaka di money ndi. Ana makofo yo na yaba. Na sabe ta fata me tibi krom. Mini kan pra ma bo ma pata bi ti ase. Ani me ma no what me do zika obenya die nti abe kunkum mema ahye me dan na me nwi na mamba bi na me ya ne so ntia enen ko mo ba ankoso mbe sudan kasa no mu su ma de hye Ghana su ba ni bi nie ya bo abre usu owo so de nka ho ya yi ma je za o ba wuo ofa na usu dan me so ase me twitwa wa no na so no me be se mbisa sentiment mo fo wo mo so de enka ho na mate bi o makom because time na driver ni see ya o se mu kwese ko mu tie nka we nyina ka be ba na mba jo so mu nyina dwane ko ya o mu dan so gebe dwane akwa na se nyina na be hye o mu dan me se so mu nyina dwane ko ya nka dan be dwane akọ e dwane nyane nkokra di gazama ya hye sa His Excellency the President and abema we aba o I don't know abema na ba oze na abema explosion eto especially so bi anka se na aye the way I na say we leader nese sabe o manfo asem to wono a wutumi mu esobo o mo ha de mo when you go to your phone and you google something about honorable when you say who is honorable the Bible will tell you that honorable is someone who can solve his citizens how for I understand but nipa bebrebe we na ye bebrebe ne ato abama no wanye ya na so ne ato yotimi di nkunu ya kan ne kan afo 23,000 no ni nsi edoso na kuma we na asema to mo yantimi nsobo ya baji yira bi no ya baji ni ba bi ba akopɛ ya twato no ya twa ni ba bi ba akopɛ ya je to no ya ji ni ba bi ba akopɛ ne nya ne keka bom ne nya keka bom na fa koye ba bi kakra bi mo munya ne dia problem Saraba ntimi nya so a wantimi nyiri company no mo mesisi fie ni zo nya mo na makofu mo asema ba so wantimi nyiri wo mo enyina mo so mfa mra bi nni wo mo e mo nya no mo disi fie de ke bi anka meti wase wo ho de oje da wa de anka meti wase say koma company mesisi bi mo de ne anka meti wase
na Ghana Blaster yedia menu mi yedia nzie ntua mo ka mo mu nidi nyanko fukuo bi no mu didie ba so be na de breye nso se the taxpayers money no emo mo kodi asabe ni ono so to abani bi no ni fi ahye na akoma ni bia na o ese wan ujiri sa sabe ta frache chebi na hye ya ngana ntua na mo Jeremiah 29:5 kenkai Ose munsisi adan na muntinam munsisi adan na muntinam na munye tro na munimu aba na munware yere no munsisi adan muntinam munye tro na munimu aba na munware yere no na munwu mabani ni mama na munwu mamani be mane ma na sabe ta fache obi asi adan ni watim ni waye tro ni wadidim na mo de bombo akotuma uwie wunsisi ne dan ma ne ntrem wunsi dan mo ne mama ni ene ne mama ntrem ni tro no o mo de ma ne didim waje ya dan pa na sabe ta fache obi papa abra ne wa asi ne dan wa hye na wi a odi na kwatena asore vie no wo so wo go nya ne aye ye besre wo mo re no mo nya ne fata na sabe atukuro kitwa we ye ntimi nya mo mo etukuma ase ne ebeye atukuro kitwa we ye ntimi nya mo mo etuche bia ne ebeye atukuro kitwa we ntimi nya mo mo kromgo so ekoto ne ebeye ana nkrom antoa ena ekoto mo ebeye dan ya bu amfe na nsifo okay na krom eska force nya nkam akoma kakra dan ya se kro no de fo bi firi so wa bo bra kakra so ko bo ni yeni nya na ya abai go and help any of you what the four in what to solve nkofo a nyane skada na chance mbebire mo am nsem obi no ntuto cement nko ya papa mo ntuto cement okroma ya na mura fififi omudi no munyi bi nkomo na mo fancy awon ya papa mu omo so mo bere bi omo nyi nkofo amwa wo mo na ndiri ai kofo amwa nti na awurade aboa wo edumre bi ade bi se na wo ya nyame wo hira wo na meka se yen no da bia meka ye mpanimfo no bebre ye poor na kabaye na mpanimfo a organize kese bodwa wo sa kuro no mu se wodi fo bia wo Ghana boa ye ne ntimi no de adan ne mo ne abatimi ya support bia na na do dan ko akufo ado kokro mo ene agi park bi so ya sisi tenta ke benya gulu se 1 pp ade wo go enso ame mfa ntetere no no emfira ban botom na wan na de sa prime we beba ye ni gulu so ko mo to aba man pp mo ya de fo duyi zana na do ne ofasi ba wo mi akokro mo se sie ne se bibi fo nyina nyitwi ye ko boasi dana mo ye ko ye fan raising kakra na do na aginam na mo ofasi ba wo mi aginam dimbato kwam das ba mo ne ko kutre mo ne yi mo ayeye ni otun dosement mo friend say was ba mo ne yi papa ya onu wodi ni kwesipo mo to mo nko kede akosi pome faka go ka ba kodi ni cement akọ ubenya despite am wey 2 billion bi dia ba ubenya me amna ye be wansi fana ye be wezina astarte be de efie na momo abraham free Ghana skam panyi be ne be yewe one day pa de enwo mtimu da be mako na da mpan ade ne masa ansoso a mumma to ma ye ne enko ye ansoso mumfa mutumi ne nhye ne enko ye ansoso a eno so ho ko how but I know said odi nkan kan na bia kwan a mo fa so a anase o mo de nam so pad ye no enye so ahomka enye kachi yeah enye kachi let me put it that way. I didn't want to use an English word though enye kachi because I then say we put baby and obi actually ba say they should go to hotel, you know, because it's like I said that yeah. But I don't answer on so can you know. You are simple for so munya nsa. Na buja se ko no hene ni mana. Na na no tro bia na dia na moye. Muna ya na moma ya kan ye ni kwase ye ka. Ana asase no e da na hye free so abenya bia to di ndinu pese se beta frache. Obema pressure aba me ezisi o mo da amo. Wanja no so strategy foforo. See ya na aba na mezi afo betu that on. I don't think so because already ne bia asase na baby a dan na hye nyina no asase ne o mo dia. You can raise can't. Well they can. Ebi ana ebi ana ho anwade e osika wo yo ahene wo promo oku ahye fa lete bra opimzo tumfo se tutu papa ade se na ato ebi ana ho no se ho nkonya esco tumfo ase a
ana baby amosha ase no wo de let ko higher level no papa de we ato e pese ye fundraising ndu kura fo no tum bi maye na ye timi mpeka kuro ni biem e de ye de na no batum ama mu de tia mo fundraising fan afi na de bi ko abam na de ato ye ho de pese ye se ne ebo aban no se be ye modib wo ye de be yi panyini ba ko so no so meta ya kire e de do de fo afiri kuro mu akwasi o mu ye no ye to nsa fo mu mbeba ye wu to anya kakra start bibia obi so be support all right. Ada ya jai bibia ete na nanu mu huna djuma yo modjuma president mu huna djuma yo modjuma MP huna djuma yo na djuma assembly man huna djuma ade ya ba na kure yayi Bibia be fine. ade ya ba na kure ayi Bibia be fine offer. Bibia be fine. Bibia be fine. Also made me second story bro then I'm make out say you stream live on Facebook Koowaa TV GH, of course live on YouTube Koowaa TV Sam Darko's initiative Sam Darko's TV. Of course drop your messages via the comment section on Facebook making kayama and of course yeah the WhatsApp line to screen so no odo message for her no so make any na e the amount ama wakomet me aso yem na me call me story etoso mienu a yegna enim said the late Ebony efri mono efinhia enan eni na efinhia 9 edue 4 solid years the 4 year no I think somewhere last week and the busuafo e call na so and omode e flakoto so mokobo mpae the man who said na are kakra because the sonia de e call so they say sebi wa ade efri won nchen a na otimu say e count since me meti hand the way me feel be busuafo no otimu say feeling no na enye easy e ma omon kra and I'm so Emma or papa aba bonten next time I walk in and say never Ebony ye medano ye kumuno until we say investigation. Hey, obi aso nim say Ebony de kan kwenhia no kwanya na da papa yi ken well me ko hwe video na yema. Oh yes yes na yema was made and you be anu bia oh na no e na djuma atade ka hwe ase ama ka yes she was made I've said it and I will tell you what na yema was made on the microphone you no kwa na ka hwe ase a hwe ma me ma typical example if you would want to know say we use no problem o car no your automatic car automatic car was parking you know now push parking na ejina hono the moment now be free parking na shall drive no automatically it moves into me my example into say anajo na headlight na adwuma enya driver say driver anajo or far away no throw headlight ubo say what you say car bi ba and me who say car bi ba no so that no I cautious when you ba so much more na car bi ba na say throw light no na say me if I should my adwuma wie my say kaseni nyina gu card mawie na muze car ne ba what is the next thing to do and no say me pushy from parking no number push should drive the car would go na do bintim because it's automatic na eba the car bi so nim say car bi ba anti car bi so yadai eba eben a on be hia say o man hia kwade koto nwura mu a accident ko na bia ekoto na ko board bi mu o nyina ewu tenie and as you saw one good than so no more cause you can a pim car no so I declare omunyina ewu no buka yi na no hunu sunsun na say there be show me ma scenarios ni bi okay nti yen na ya dwena de bi ho because me they have always said and I'm still saying say na him man and crofo we made it yes well when say a very serious allegation me dey ma wan what about body allegation one of my alleged you know minimo chebe say state issue the state issue was state because I say yeah let's state number but state no mo ko bi say me see she was murdered as the who made that there no we are yet to find that is it to find in the state you know are you saying say okay so we boy for investigation how am I going to do that me dey say me investigator me dey me hu ni say nipa bi mo hono nema bi esie no me de madwere fa ho a sana wo hunu sana me hunu sana me fa no so nobody's told me say she was murdered because mama ti wan ka chem say driver no kra no nya say be ko gina court because one mistake be on so risk in life so no so anwuni ti na ye no anwu she told me if my name see ya ka chem in office one on one say she said it to me and I laughed because it was so interesting
Enotina near cost you know then in the GDBA. Oh, Nana Hima was made it. On the group no. Eh? And so I want to say a very serious allegation. I made him Starboy Quati and yet in Canada, Lady Ebony, Papa. Over. Obi Kumebony, an accident no yai. Diana, there are the say, oh, Kumebony, ama, Quaquatran baby, a general. Yes, pressure neighbor Baban Sonanka, Edden. Yenny penny and a baby, I say, Edio Munkwana, Amen. Into years or years, Ampono, when you are 33 years, who flat as if was as is so coy. The how much more ebony. And all qua, mama. I beg you, bet me. And there was a walk. A to baby, you must say, I won't question baby. Where from Ebony? Okay. Who is Ebony? Okay. How powerful Ben and not Ebony? Okay. For 2 years. Okay. From nowhere. Okay. Ebony, young than a veteran. And Mamma Nantia Kukudama, you need that. Or my chow, you move, a woman at Pass, Moon, and Aqua Card, and my house for my home. Upon what Nancy has said that. Nah. Dear Nadi Banachi. One and enemy has seen a miniana. And as a sabbath approach and abandon who could be watching home. Say 2 years now, Cranabet cow be out to them. One is at Awali. Shut up, because you never bonny can one in the beba. The Casa Bonnie Bekumase, Nashata Bekumazia, forget to shut up. And Koga do is Aquadia so. What is Bonnie Bekumanas Aquadia Bekumazia? They will go to a bonny rather leaves Aquadia, but the abandoned to Papa who said, Ubikula Wagina, near Bonnie and Fennis Aquadia. Exactly. Where from this? It came to a time, you said that the Lumbania Machine de Bekuma, Papa, but Nanka Bonnie Bania. That Lumba Moy be a Maya, no, a dozen pounds or years or a month. Yeah, I'm for now. I wouldn't say, but the other one you can nip on the call. I forgot Lumba, sir. Shall I be a Lumba Moy do? And the other one is why the fire should come and explain that one before or cast at the body way, madam. Maybe he doesn't have idea. I don't come and want to be he doesn't have that idea. One penny, no idea, no, I didn't know it. 1 penny, no, idea, no. As a good father, I was all telling one soon to be Ojina. Bible say a ja or a bushenti, you are the head of the family. He said, we shall not touch my baby's away. It is only baby one from nowhere who's so yet the young Maswa, and don't know what's a ja we yet, who come out the resources. Then you know, sir, and to have your child or not. 2 years. She was all over the place. Ah, Massa, confirm what this can do, Marco Conso. And now I'm 2 years. I saw whom. Dia omunya guys ade omunya sa no mo train some goje e man command you bebre me dia men gaza ne bana ko ba bia ba ne me pesa me se papa ne se e gwa ne ba ne pass be wi system won hwehwe so hu sa akwan na obehu se nipa ne ku ne ba no ana no ane nkra bia wuo ana obo ade na afre no obehu ama ne bo ato ne yam yesa wo kasa kasa se no e be nipa se onim de ozu ye nimonyamfo ani party be yom se papa onim de ya ka kuram se me no je na wo ka bi. Everybody was murder. One murder na say Mrs. Isa Madrid say na ya say as a seven of fracture ni only be guy papa no afani team wo bodam. Yeah. Resources no. Bullet no. E di e favor ngwa na dan so manage obi 2 years be ji go ni nyina bo so. Ba kwa ni ko ani ade ne ba say 2 years konka no ntimi konka. So where from the sources of money? When is your mind? Awaba. I want to win. When you are funny, easy. So, no, the abon is to say. No more suffer no wine. No more malam no wine. No more John Walcott. And I know Pentecost. And no one was said, I would transit. No for pen was to say. Want to start from branch and say, one an year, Juma. You could so mean and take Manokura be nerdy. And in a move no one can say you go wrong. And you Roman father go ning go ma say one me enko your boss apa ni ya na bo ni give room na fe papa ni nje ne ho ase mo nko room ho nko father ni say dia na na ha chire anu ni na mo otu diga umpie meka sanche ga na fo no ni ehu se ja na your research akwai num to what man na research bi anta na ji an fa sunsun bi an support no na so ase free mu so a wutimi say nya sunsun fa hwehwe wo na ji e na ade aye kasa ba so be na we so Mbaso be ne wo we so ye mu bia na ya se ameto ye se ka hu se agya binum kwasunsun
no agina wachi no hu se ba bia wo kɔ no woni ba bia wo firi ba Mr. Party me di no wo kasa bia na mwofu ni monyamfo te se boni akoya ni dire ne passion wo wanti ma nyina se agya ankale wo ba no sunsum anso ne sanfo ade anante ama na firi mo wie afa na wo kyemme me nya odai woni ahra de pa na wie yenye dai abani so mic wo tim so awuro ku ba bia wa akokora kora wo ba ma de no nto do hwe abodiam ka na hu so de abodiam abani tim to ne ma sheki asofo nyina aboso bia de ye program akra no ye evo no obi so ko obi so ye say sa mre na wo say ja wo yi cha cha na do na sipom se ni awokwa tia wo hene no na feso ye evo nya evo wona ye wo dia wona abebu mu atadi dia na wo ye dia support wa tra me dia no ani se nsam sa timoko na so le obi na ye meda no obi be meda no ena na osusum tajira anka osusum na meda ni fakoro metia no obi so obekume na mesi wo sunsun minni akoso jamfo atakura na se wo sunsun a no agya wo kwa so na sunsun mo ba abekumi awie asen wo be mimini na ni asesu yenya ne dai me catch obi ase de bia uti bia cha pesunsun se woni bia pebi oba de agya obi wo peso so mi anu nyame de agya onim na munya duru na nipa fo pa nya wo ya de anya wo prompt to obesi kwa so akono wo ya tamfo onye obeku mato mike enu de ofa ya na areho because the way a man kasa bebe no na me mpese bisa se wonyi ni se Ghana fonso ano ka ho na mai boni susu to be free mo ya no nya se kan enye break ya no enye pese dina papa nso betum de na no ama ne bana sustain Proverbs 18:21. Osi owo ne nkwa awatachema nsam na de odono ne obi a wo be do tachema no di so aba edina papa ne do ne tachema gidi se de ya bibia akotese nkofo kasa no nso afre na naima me ne urade do fa so ba wiase se me mu ya wu da mesika bi ebi ofas kokubra me ma no to se me se nan osi koku me kwa me dunia no mu jam na me da so tiasi ma wudu obi me mu ya me ba bia wu oyari na hospital am kwasa and saka ko ku bi ni anu mu jam se wo nto fom a wuni bia ni ho ebesi na da so ye du hospital kwa men gongo ye ni ebi so da hospital da except me ma me e cheze aja ni kwasunsun wo ko waje sunsun wo so ni ma so ade bia akura na sika no wo fema family we pa na ka ma woni da won kene opani kwa cha ni awoye ebo ni tiazi kwa ba pent ma ogra be da man da wo wi aye we no ba so be na wo so ko an wo ba ti say maybe say na ne ba no so aso de unti papa na asem ana na ma papa na nya akwanya bi anye no ma asabi eso wo sen ko ye de bwana na baba it's a question dan akura bi enu wo wi ase a won say ne papa don na djuma mu say de otie bi a na eja beto nsa afre me pesa de na me ma for you to survive or for you to for it to sustain you na akura be ga maso de mimu akura bi enu wo tie de bi onzo wo ama me ba okira ni jese da bia wo monitor na wo your process set so whether dia ba ne so dabi how dare me ansa na obeya sa na bia starting sa wo ye represent no o ma me say djuma be mempe wo bu abema do me wo sa afa de fine wo ba eno no enso no kura wo se na ni abeje ho okra di sa age sa afa de wa ba back didi e le bezie na go ni papa Mr. Kwate na no ne bo nyom de papa ye video no ta na ngode ne be fra video mu ye dey papa na toto ni ama so ni za from to da bia na amka to wiase abrabo ne dia dan ada you feel papa na mo ne ba na buy wa anye hui panyini Kwate fa wiase simple okay panyini Kwate hu se em se wiase se de sida ho no sa na tie but ye kan say as ye shi to liche ye nipa ye fun dan unhira unjo bi betuma kwa koguse dia asam na wo na de se bo fom woni mu ate da obi timi trans me kasa se wa kana pa se si anu atubom ne gede bi na ifo akofa no se ne da so si so ubenya kaka ode kazi so sa na ho manim to bi se emfom ne ma ko na menhia ubenya kaka obi so ye ma na kwadwuma no kura wunya bi kura na waye wante ni atam ne tie na hu tu ye nipa na hu ne nipa tia mfo sunsum ni agro ene me use as a stepping stone na makosoro na waka ho wante asam na se dan yan timi de mu so obi ba ye kese na eja ne to saa na ne we nwanwa papa na ma mi ketat na ha me saa e se ne pa e ma so what you want hey
What you want? What's the metiasi? Me dimau. Dayai. Only pebia wa bewi asubewu. I don't dangerous in the womb. So bata mon so na ma de bia de ne kwa osuru busawo. Because I'm 100 years na mama bro 100 na me sie no. Ti me na wo se me mama. The Christian na mama be e me sie me. E ma ye awrade agapade. Na papa me papa be sie me. Ko da bi no so tsara me sie o. Dayai. Uto ye sia wa bobra. Wo agapade bebere. Mo ahweso ye na agapade ni firi unsa ye ka se na kirew. Of course. Yeso wo kohwini. Sir. Papa we ne ska pe kura no. Na agapade bebere be. Efia no wasisie. Na akohwie ntie ne hwe onika presa na ye ka kirew. E na Kristo se nkraye. Psalm 127. What is it? Psalm 123 verse 27 verse 3. Okay. Say, Emma Benny, Radia Japan. Emma Benny, you Radia Japadia. It is our Radia Japadia, no, the before so bape, and the dancers or the Japadia be a jow. Now you're from a bayak. We are from a ba, okay. It is on the Akatia mount. No, the Japadia account. No, wait to my Japadia to see any influence or more, so say. Someone where would you see a year double or some aquapano quaffo? No, for any year, see a year of a catcher and say, Whoa, someone your own fine argument, my Jimmy crown and poo with your camp from. Do man who are 10 workers here, sir. Now the judge Obamu, now my bonny, she has some one, 7 yada bonny, Jimmy, Papa Kazan wolf. Maintain the voice, and I'm wolf. Now buy out is a bonny, a bonny. Hey! Kuma se fosi aboni ba stadium awuade na dan ko hedum obi atota ade ode beko e wona se omuni se jeans ni otutwa mu pa obi atotwa jeans na we street na di pass line na kwa we am show traffic nti na ni pa nam foma omo mbe fa ahodo na oba mekre omo nam ahodo traffic ati o mpeso mko shia aboni sir na ze nka video ni da woni e pira ko yechi a small years along the line waje ama aba na flat as far as so akro mo ni munyambi but oba tan bia wudie me papa bia wudie me srew ne o ma usika di no oba no wo sa brempon ye kura no me ntra fie ko mu ma akra ni mu nyame bo aban anya abosom sam ara wo kire nkofo kwa mo paso yes wo bo aban nya abosom sam wo ji asem na se ma oba na aban ni bi nyare ofa ne se mi be kwa heaven na empire ndi na se ni be kwa heaven empire ndi enye oze empire bonye what is prayer? It's a communication between man and God. Sure. So if you have communication with God, now we are so catch us okay, come on enemy dino. Kokwati bo nyine na tubo kuro. Kabo mu lefa ma ban nya no onye say ba nya communication na. Nya prayer. It is. Ndidi ai. Dai. Papa. Asabra chi akura no won de no anya aban de kikabo ma asabra nso. I know. Asabra nya ni pa na de ma akura. Sure. Anya wo. Ya ba ifo bi na fa woda aji. Anu ato ama aba no. Anu akotete aban. Ya ba ifo na tiwade no ofiri no akwa ma asra ba na akọ. Abosom sam ara ni eso na ofie dokoso na sa ya le ba so ofie dokoso ya tete aba dia wudale yeso ani wo buo bi e dore ani dia tu nsom wo yonku tipansuo bi antimfo ti kon ka fo ya abosom sam matra mi de nyama bi apra ni no obi anu osisi e ena nam krom ka na usuo wa ofu kra kwabra ne be ba baji because of the apaso na eba wa ki ka bom no de won wo puofu na agina o hanu a no so mi wo so wi ati na mienu Mesa ya wa wansa. Bana radio yina mo obusu ani mu no. Ne wati ba bia TV station no. So obani sam dakus. Na trans mo sunsumu ya. Na sabe wo kowia. Wan na ti na be dede. Wan na be so dis kana be no sa. E ni bra bre no me talk money time me so kana mente. What you say? E di niam bi onya wunso obi apede wo obusu ani wo be ye bia. Obi timi ye nua no wo so ni tie ni awa pe. Aboni me wuye aya nam sinya mbe tue ni paka okọ ni kuro mu ogina ho video ni baaye ye ni obi obekirem se na ni maame nua ni owe de na one ne nka de okọ okra no ni ye chiechire wem na wo disia ni aboni aseme ne nka aboa na owu amenya odai Mika 7:2 kenkan wo si ni papa yire frasa aseso mama ni papa pese ya yire frasa aseso tifo ni pamu tifo oni ni pamu bi nyina atete moja ye nyina ye ni atete moja na wo sunsum wo nua no mfidie afa wo nua no na wo sunsum mo mfidie mama tifo every system ni mu ni papa mama na every system ni mu wo nua wo sum ni fidie wo ti ase na aka say ya nanka wa go from say ya nanka wa hitibiem da ko nanka nya ase de na ase awia ya nya odai na freeze wo kwa fofo na wo ba so say pie furo busu meboa
Dina abra yo hena ne ho aye wa hia ye ntu na de so no ofi sam se etu na de so afoforo no obo be pia gro busuam biem so obra woni kapra na fedra no de ne ode mamu wo se enye omu eye ye ntu no ye tu ni wie na akọ pia unu aba akọ ni fie no mde omu wo wa no won ne wani ma ya de si fie o won woni mjobi de ho ne o go giska be pachew eye obra na nkatim go kan wa adweneje unyane wa abreto do beye ye mwane mra o mane ye ene wa beka anwo afedi won so wa ofufuo no abeba no wa betwa biye di ene anso mo ofie ho no me de bia me kase se oni ye no ahwe okra ye ne monyam ma utimi yusu ne din di ye bibi sa ene o medan wo kan so tu ye se Abrante bi oda ebusia bi mu ana ebusiafo no fa wo mom pena sem because baby oti ye adwuma nti so unim nini aba akọ no de ye bibi one ne be kontokwa wone what tears with mu say hey nini abemei asese bi o onka busua no ho na de obeye bia one ne bekon de obeye bi opentini dem kura one ne bekon na so odu ba bia na se ebia oye bibi osi no aboni nu minua ni nipa asomasi o minua ni nipa asomasi minua ni so agidin mehu minua ni nipa asomasi na am say lenti sister oyo okay minua na oye ma anka se bi so wawuo ana oye ma ukra na wasi nketi ate gango no so no ene na odu bebe tumbo ni din ka se minua ni pass mercy ofa ba wiase hu odi amso di wiase di agro abisa fo wiase hu nti mo ban enye ja ho na fo aka na ebo ya ho ban mo mama ni mra ya ebetimi di Quran ebe yusu Quran abo ho ban ya ebetimi yusu ahaban se ebe yusu ya ebetimi yusu Bible no so no ye be so mu ye na ya yusu nipa nye ofa nipa nyo o ka se mi na emede nipa nkomo na bedi obi yema aka ya tiato ese nipa nkomo na danya woni mi bedi ma me ready messages kakra na fe no me call break enye easy nipa nyo ofa nipa nipa nyo don't know eni epa any papa first you can say can pass my uncle. This one says good morning Diane. Ebony's father okay, Ebony's father should pray for forgiveness from God because he is the cause of his daughter's death. He was actually supposed to protect his daughter. I am so sad. Offer fire him more. We free Ellen and Ati, all the way inside Kaswa and all the way Abba. I have this that says that I am JJ from Takwa. Offer Lumba is telling the truth. Papa, God bless you for your good works. Alright, that's a message somebody brought. Next time I would love you to add your name. This one said that Offer Lumba, God bless you. Well done, you too, Mr. Amayao, Akomadan and Ediwe Abba. So Diane, tell your sound okay, fine, cool. I think Omati to Ombe and Sape Pepe Ediamo. I'm going to skip it to the next one. This one says that good morning Diane, you look nice this morning. Offer you do all. Thank you so very much. I like you. Offer likes you right back. This one say hello, good morning. I am Said from Kumasi Pankrono. Today you're okay is they're doing something. Mommy coming home. Now remember, stay with us. We'll be back. Home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir at the every war. Where estate a woman says you won't put in the friend now. Yan dano. Your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it, or a country, or prefer yes, you are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. The Babua, I'm an estate at Tiapo, you insist capel ya, you need 50 once. I was with my Indian country as some, and more than 50 one on a sentinel, or for me, I'm good now, if you sit down. If you only said, yeah, the blog papa this is meant according. Sabaya or twa. Wonder there are a lot of estate Okota and Jenninsu and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu at the Yejina, ever said, and Yama Kotote and Modini at the Massa Ota, and when you Yamsha and Munsha, Ebedia. Yamisha, our fan number the was and any home for a deeds I was so a home estate and broad factory. After Subium, every hour man on it, Ghana, open brought a top, brought a day.
Prota any edge, Prota any baby traffic wa, and nothing you feel home no. If you're there, Prota be a open was antimem, and in Kura a drum was shared. The Bentomania Bow, now Yama on Sa Akabi. Yet, I friend said, you said Jam and any year list will be at the mount. As I see a cracker, me touching na. Sassika Krakanina. At that tech, hey, ya, tech. Master tech, hey, ya. Tech area, hey, ya, and a walk. Brania Mobia, born so that form. I feel so. What a pro to Libby. Oh, I'm an army. What do you may see fields is sunset? Who knew be our virginity? Who discovered was your for nobody? And I'm for power. Who offer me Jinama said, Bra home estate and block factory. Check your company or on company cassia. And not her own workers no be a boy to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. You can create near the home boama. Would you have to account me? Near show 2 weeks, 1 week, 1 month, it dependent orders I walk. Every crowd of banana try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better out blog no. Yet need never casting, yet you have to go properly so. Now, if you want to be a would you need to say, or may say, Gusukeke, or your home video, dear child. I've always said, indeed, what don't want to back. In fact, so travel over the Gusu near the corner of Gia, it meets natural time plan. You says if you type, I'll pay the amount. Because a net, the papa, and one now. Near no point here. Who you to my needy, who pay few more, and at the end of Juma, would it be a hospital, would they found workers at Cottenham, over the sea, a home estate and block factory, so if a month fear be. If it's who will feel 2% for 4 high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, now be a control to the amount, open Diana high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, that be see your home estate for so you may do anything at the way baby, because we are from home, so we believe home. Brevier, never have been doing brevier, bosses, brevier, the trousers, brevier, and behind I will obey the number the Guasia. Crassi, your hands will be a dins I was what will be a dinner to my Jamas as a par man so now, your man and pa and more dinner room. Young man broke papa, service mate, Akum, who say a one, why, Fred, near noon is our so macro. Bah, bah! You would D4 and you would D4. Or D4 na ya boy you for ba da what is a war for lumba, metabo ni dino or no, and then never more no cotin and numa sem simape. Now one who say, Ope baby pa, Upo D4 bido, Akobata noa, you were D4 mu ahodo. Minimo how could how or shabo down for her and they aba how be hunina, Moburofo, only be a panabasa swans, and it is a woman say, Oh, Yalena bana na catch her, or no more baby, Obeda. Na amodiane di kosisa wo ubenya hoto na wo ababa bedi adanse nyamensa woni so niam a oye buraje ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko aniji se be wo mni se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na oye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra. Your friend and I are D4 a real for no way, Japekuru. I don't know Yamid power say I'm fan chapwa. Media Juma media and say, Minyam so many for the Indian, Miss Machine and can we see a mob for body. And I'm a show. Na Ubana Sonia Nunquanti, as 7 more Yamia 7 now, no me. Uban in your GDS say. Obama na say wan ka say mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo nwanwa na be ju nsem me hewura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da de wo be tena aviane a wo be die wo die wo ni hweku amese wo de bra enye chinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa ade nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese amen.
adofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewom no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enwoma nkitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetin fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bi ho tene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetina nompe nim ba nompe se enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose o hwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wose opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brand se obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bono me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma. Alright, Akwajen Krataba live on Home TV. We're streaming live on Koowaa TV, of course. You're live as well on Samdakus Initiative, Samdakus TV. Yeah, now I share na afufon so ensa aka let me come on Facebook Live and read a couple of messages for you. I have this from Francis Dakwa that says that she Diane, good morning, watching live inside Dunkwa Chechere. You came back. Francis says that they should actually go to a hotel if they feel for themselves. I think about the story. Appearance for and I said also appearance for Francis came back to say, please Diane, what is wrong with this man? Does he actually read the Bible at all? Please tell him to read the Bible always. You didn't do that. Check the way she dresses and all that. I think he's talking about Ebony and the father.
na me next story me dey bro and say mami bi ono so e dey aba to abontene na asema a woka nyina so aba abontene asema woka ne say wo hu say papa bi so kunu se ne den e de ne bema wo hu no no ad nani ehu say abranti e de ne bema e hye ne ba wonye mfinhia enan enu mama yenko nhwe video ne ba pon na chese wa betena epon nechi yedu wono asa ibuofu adentina minim so obeba na maloke pon na mso enyemme na mo me sha akra ne se onye se hey kosi samre no kwa na sa akra ne ye bone na meka on ma mekwa ma meka ayo oben on ma mekwan to da me bie ma no meka so me bom aso on bananim oh sa metan akwala no ada na wotan akwala no me ameba ada na wotan akwala ne sa ti saada no okasa ya na nkra ne kodaye nembe fa na duane man na duane me de man o diwie ya ne nso ohuru ne duane nkaya pagya menu su sew me ba cho awo daade no ne esiye na chi no na afa bedu memi se asam si kakra na se otena sa bom na mepia bonte na anadwubia no one me yentokwa bansa na wa lock pon no na meti abonte ba sa dan meti abonte o meti wona ne bi ai so bi bi sam se on soro nko hwe oba no ti mi soro me kwa nense de bi ko gina window nim mi ko gina na che se wonya ne akwala na wada no na ode ne be ma ewurewu akwala nenum oh ti mi gina ho no oba otoso wo meni obai oh meni afa no asa mi gina na mepo me mentumi ntim na just me hwe ade o person fanya me ba no afa me wan so bi efieche bi sasa why na gina because na ekoboto off na mi so ye me na me ko bo pono ni tim o bie gate am ko peja akwa ne film pa no so just memma ni hu so aye yakwa na no ho isan su ko wura akwa me se afa oba den ade asem ade ma peja akwa no eden na me se me ameba unja me afa de mi gina o gina me ho mi gina fa akwa no koto nti se sa ada no na wonim se wa be gina ho ache na wonim se me hu no onim se me hu no ana oni akra na da wa akoda nanum akra na da no we peja no odi ni ti no odi like odi ni be ma wura akra na no dina akra na da wa da no wa peja no ye ne sa sata na akoda wo be say na wo I'm say 4 years mu 3-4 years pon na chese wa betena epon nechi yedu wono asa ibuofu adentina minim so obeba na maloke pon na mso enyemme na mo me sha akra ne se onye se hey kosi samre no kwa na sa akra ne ye bone na meka on ma mekwa ma meka ayo oben on ma mekwan to da me bie ma no meka so me bom aso on bananim oh sa metan akwala no ada na wotan akwala me ameba ada na wotan akwala ne sa ti saada no okay of I asemo e dey akono nko a 4 years rani nyagopon hya maame yo kasai wo hya ni kunu ne so maame okay ya yanka ne se wi ne wo mu nkasa ya miensa ibedi kan bu se oba ne se one ni kunu tie no be ma ne wo access e wo no oba ne ho ana okay obi be ka se no ma kwan se fa be ma hye oba num yate ase emum be ma na ye ho ade no ne wotie se ne kondo so no be ye bibia wona ne ntem ne te se ye o ma bebra adanyan wonu o mte na osika nya sape wonya sase biem ye o ma bebra adanyan so person one ne da a kire o sa ma na extra money ansa na one wada ade nti me kunu no adanyan e wo ho sa mema ne bibia bontia be ka to ye mbe hye so awale wo ba ne nete enso one ne be da a kire wo charge ne mani dua ansa no amane ho kwan amane na da nya sa de obekọ abonti akomemfa ho obeka se ya kire wo ukọ abonti bi so awo se wa wusu wo se wa brabo ndi wo se o mane die no asa de be mane kon do anu abo ne sika anu dada yo mane bi wo kra da nya obetimi no wa kisi aye bibia wi ahu so ho asole ani baabi afa no ansa na je so ama msi amenju
so be ma do that point so wonim de wom na na yire no kire o yiska ma na nsa no ne nada uwie na ada wa wadwase ti we ye be ma bi sei na se ni sunsumu sa ana ye be ma bi sei na so ntimi ncha na kono so ane next obetima aye ne se obema aba ne de awurawura nenum 1 Corinthians 7:5 se mo mfa mo ho nkame mo ho na mfa ho nkame mo jisa mo be no prince mo ade se mo be nu mo prince mo pese mo tena bere kakra na mo tumu ho asiwa ma awurade di se mo mienu mo mpra na ya wo ba woni akwanya se odo ho kame kunu obema ni akwanya se odo ho kame wo yero ba 10,000 times kura awurade asem se mane kwan adonya binu mama mema na sofa too much e wodem ko ni kura dwuma asenti be ya da hye jeans pa da tim se be ma ho asole ope ba bi de awura na na yira hye jeans ada tu konya be ma nyamesuro nilimu no ntimi nkontrol na kono a watua fa ne so ama na anya wapia be ma na binom no ohun se ne ba bi to a wan kanti mo de be wura nanum na wontimi wurizi no onye oke di mani bi ka ho no de ma kote bi etese mu ayeso no pa wo fie na sika wo na aduane wo na asemi ame ma sika me ame ma aduane ni akura ni timi dane kromfo na nkenye ni suban no ne mu ma ho ani ye ade ya wo de aye no no ene chenji akura na atitiw ye betu sa ma agimifo ne fo se be ma walu wi ase bi wo se bi ni wo wa wale wo de ya di kwa mu be fa so bi ase beta fracture mu benya me woni je obi ntimo ha wo de wo se mu manage yo mu nyai sa omu binu munyai sa se be ma ho che na on ka brabo bi se de oba isi ka se ya moboyi ube kombo se ne kuya de ba aduma bo sa brabo ni nkoyie di na bi asa de ne koso o na brabo ni nkoyie asa nya kwa we se na wo se na me tro se sa na bebere ni sutie okay ye ni afika atetre nkurase bebere ye ho obi bine na yede koda bi ajejejeje ya fra busuafo aya ka so se busanse da ben no ma me kwan se me ne na ifida ye yi ma different busa me yire ma me no ban kasa on kan che busuafo nyina se wo sori esike bi ni wo de beto de na mani pedi na be pedi pa be sire so pam za aya won te za nkomo ni da yes ese woni skadia untimi no yire nyeses ese unya ni odi be di ano mreka no moto guso ansa na wakọ yire ho ti dan so ban te sa wan sa cha na adwene ni abema na kom no e na ama na kom afa yem fe no ntonjai me ka che be ma gimifo no se oyire no wana na do be ma be hye oba num de takwaduma hye wo kotua 20 cedi ni oba na na bra fie beda because basa wo de akra na kwate bia bia enyem sa etosu tu wan kasa so de aye bible say ene oba na eye chiwade chapter 8 kinkan wose oba bani baba ana oba bani ne baba ana wa baba enyi wona deja so me enyi wona deja so efrise eye wa deja eye wo wa deja how much more na di nse muna sebe tafrache etesa mesre papa no waje jimisema obi nya bida eno waye no na ya mumuyo de na wo yese ya Kristo yi na basa firi so na bia me kase bone nyina ya bone ba bone bi waso oni pa ya oni Kristo ayo nkofo wo akire eni obi wa wo ya wo ye tia wa wo eno no otimi fere ba because bere bi baba wo betima asakira bi ba ne ye tia foforo de Kristo mpe die basre sabe ma jimi fo se ya mpa na sabita fracture wow be ma sha oba num na hwe ne wow feeling ne ye de wajimi o feeling no ye de ofa o su se eno no ye ni bibi ana da ya obi wa baifo okay obi wa akwadi aduro bi ne waso de ye no no obi waso na ye na akọ so ni pain and want man control emotional agonies no ena de na enter sa ne wakomu ni mu mani nyane ye kan se wo ye be ma mo adwene mu nye duwa ne ma tete sa ho okay na wa ba wa wo ne de 4 years nso akono ne wo to ma be ne bo no pant be ne wo hye ye size mount to the sense o ko na nim so de be ma ko ajije da che o di asem na se ti mesre papa no wasi ade a wa ye o ma mi hunu bibiem na da mpali tie o hwe ma me no nkoche papa no se ye no kura nko mfa ne ntum onim nyansa se na akura ne nyan ko de be wa uru kana se yeah no anyina wode be ube kombe gas wode apima anko pen nti omko akura na se kakra so hwe ebi oba no ko hu na num to ofisa no mu nkwa no ye no ebi ano wakwase ho kakra wode asem na se ti e be sere wo ye be mama we ma utimu da no mata ne ayere be ye wo yeah oba no we no wode jewa lumba se me ma ba ko mekume
man pimpim ntwa agyaade nkosie me e ma bu ukotire ma wose end time be ma bia wo yere 7 wose o mukra be ba se fa udi na tuen so keke odi asem na se is a way nyina wo ho a wo ade na ha wo se sabita frato ba se o ma ne na ana oba tetewa uni akona so obekọ ba bi na abenya asumdie na so obetra wo de aye boni bebre Isaiah chapter 4 verse 1. Isaiah 4:1. Na a man so be so bere makromu. A man so be so bere makromu. E de wona no aka se. E de wona no aka se. Bedi aduane. Bedi aduane. Ne se ye na ra ye ntade. Ne se ye na ra ntade. Ne fa wudi nkonto ye. Ne fa wudi nkonto ye so. Ne yi ni wo free. Ne yi ni wo free so because brave baba e ma ba tena abro mu ni kunu. Edo mbeba se ya no aduane ye botom sika bre brabe di aduane no afa ye botom sika atontade brabe hye ye ntade a yato ama wo no na afa fa wudi to se me yiri ni we will be okay ena no mo pre ba ko se me nko ame pa afa that day will come sure did you na wo prade na no kwen start obi timu se papa wo sika akra wo yire pa no se pese o nka ho no start ye shop pese papa no be fall mo ama no esi Diza kwa tana do be ma kwa sha be numa unkwaji iska do agwagimi wo sa na wo se etu ne tia ho no ni ba ho so dan na se papa no sa jimi se o ma menti biem yesa ne me ka che no no ni ni wia so ba ne se ba fim na ma se mo fa se agi pida mpare se me sere no wo be video we ma me kro okay ne kwa ni kunu no okay na de kro ntu ya so mfa metuja esa ne ye na ama ko so ne sa ye tu oba na ni wia na ejeli be ma no ko ma ni bi pesa mani bi wo mu pesa asemu wo mu aye bre very fine dan ta ma aduma ko yelo wo ye bibia ma no so no kwa na wo do no wo kro ne kama a che ne fo ansai a che wo mpia ngo unu sa tade hang baabi enso asai ya ne we timi fi ade we do o fa ye kasa cross wo ye won week na no so bi so ti yes yo ma obetimu so wo ne te wo bua no ba na be mo aye sa aye so be fo chi na se be ma se wo se brame no obeda no wo se memena ya de na de mfani agwo wata akura yen na wo eno kwa do fanchew won fanchew yeah ni kakra bi obetimi bi ande obeyama be ma na timi so ni mudu mu ada de wa atreta ne aba bi anu ada mo am oba ka so ni mudu mu a wo pa ye ne ram oni mudu wo di ase ne be ma na timi ne ge ana se ne yire da omo wie na ogina wo ba se chenchena wo mie wo hia bi on the sport utim se o chama ayemre oba so onye wo so ogem na de ne abetima ye bia se be ya won the stable ni bi bo ba ka cho se ma ye okay ni oye se krim ayo di ja shire je udi ja eye oba ye se ne dan aye to wo ya jira oba ka so bia repura amesre ntro no bezo twato so I was wait go so ho won great to this so ho Africa untimi be pu oba da tire mu yetu anatere be ma ba ko ntimi be pu oba ba ko da happen so kan ya daika ade o nko from be kan wase ma cho me say be ma ba ko on class kan great untimi be pu oba da mo ka mo sire yese ya mo won dime no mo say ya mo se mu nia dimitris yese be ma ba ko be pu obi me busa se wo de se kan etu o hwen na no obibi ho de ya metiase banya sa po ba so mpa oba gyan na ye ho nkwa na nkra po ma da opeso no da no wi eska no openti no so wa repu no oboa oba ba ko be ma ba ko ntimi repu mu tiri mu dire no mo sire mu no minim se nyame da hodin na ma mo sire de a utie mu abuse ne se ba so so ni na aka tije da ya de o ya na mo wan fifi be ma ko fifi ba eye ma ko e ma no Mate ama. Hey. Mi na kwa me ka mo so bi se mi be je mi be sisi wo. Because of usility. Come on that so ni me kan. Enye yizo. Oh fa. Is it your own me o. Oh wow. Be asembo nya butiro. Azemba no kan sa. Trust me azemba. O da tam nyina no ko mo asra. Amunim enye yizo. Omo MC a. Enye. Da munyo, mo da munyo. That's why my own yard is. I don't think so. But sorry, bro. Now, answer no. My member message wait so now me come on. Yes, sir. Message ni be kana akwe fight. Yes, sir. Good morning, Diana. I love the show. Oh, stop calling. Okay, what friend you me jacking time. I okay this one. My me last story bro. Me friend is we saw the show. One but I'm me go full name no. Just let me see the full name. Yes.
Mr. Ochribefi say Ghana CICT 11 here can say 3 SHS 11 should be ya to for my mesimuni na ya so say ade ba kuzo awa ya kan say ya twa 11 no me ko World Bank and I say ko IMF see ko ko jebusia inya ko he na o mekatre na adanko akufo ado say free senior high school mon utamwa munyina mo manam ama wie school o mo ko school o mo nya school go sanse we na mo ti yak school akọ Mr. mo bushafo me member of parliament me ni NDC for the parliament there be aya mo hetu mo hu parliament mo hu NDC for se NDC for no NDC for no any MPP for no omo parliament no ye nyina oni nyina to for my NDC for no NDC for no agya tum say 11 year da bi yom ka tire say ye nyire ho ne yem pushi an yem pass 11 no yeah da bi yom ka tire say ye nyire ho ne yem pushi an yem pass 11 no ne pass ya be boy na mom omo de omo ntibi ma be ka tire o man say omo nyintu sanza omo ka tire o man no mo ba ho so bo ko to omo nya anunti NDC for no crash ya say ene pia isi en kantem na mo so bako na mo omo ti me kantem wa ponte ye ni omo na ti o ya your parliament do so if omo ye namfoa edi misra mo ye nyintu entia na mo ye nyina na mi sa mo nyina na ba so ko ni nyina to for my NDC for no agya tum say 11 year da bi yom ka tire say ye nyire ho ne yem pushi an yem pass 11 no yeah da bi yom ka tire say ye nyire ho ne yem pushi an yem pass 11 no ne pass ya be boy na mom omo de omo ntibi ma be ka tire o man say omo nyintu sanza omo ka tire o man no mo ba ho so bo ko to omo nya anunti NDC for no crash ya say ene pia isi en kantem na mo so bako nemo omo ti me kan tren wa ponte ye ni omo na ti o ya your parliament do so Ghana kom ha sebejo ai we me borrow one part ensem kan ni bi kom ha sebejo yanji 11 antuma PSHS no ebeko yate ene mungu no aba omungu na omungu no that's why you power no hey am go today o da we dey come why am nsera na ado danko gufu ado say omu face che omu kasa mano no wansem okay ebi kasa nye yesa wo mfra ba ngo maguna ni mase apekro abre wo chima wo chima akure na be dey gufu face amana tonkofo tirim amana fankofo ama ade bia wo pra ba mu se wo select we mu a emwa na no nsi no wo ase nkomo no obi ana kasa nke bi grow convince me kakra nyama kan insult to your president no kura insult ma Ghana fo nyina ne kasa mafo no onsem chairman sabonsu se wan papa yam se ne na ye ne ye wo no de o kasa utu say yes misre we wonyini lawyers mako ba fi mo we do bukoto jasen wase na fa chene shebi dan na bi ara na ara no yesa why dey ana antikra ba na bezo he ya na dey na why da bio na do ba amamu mo ka de ba ko eso a ubetim dia ba me wo pass excellency na do dan ko agufu ado abaso a e PSHS cool so u kreti nya na wa agenda bi so we head de awura ma wi ya fi na no we free na no enyo mo na kasa ma no oh na say we dey ono abi ono na adwene no abeta no kana oh da ya na yo mo nchire esi ebeche no I don't think so I'm not defending another so me defending one guy and go me come hey wait ma obi gas ye nyaku ya nchire no let's so be tafra to obi atuma be kakasa be na free se won kan ya enya ni wo kura hey
adia nyina ma so ane abu ense mana na ya adia no afedo zi ya ni ila bi anto untimi nto aso bie ani adia no ya soma mi abetena radio so ka kire ya kurebu ayepe VSHS le gu abonfo ne doso nkra ne bondo eye no kre me so mo bondo do yepe VSHS no na bibre so abon da mai kwato do yepe eni ho kra na yo man so da na hunu nkra video obi ya kwashe nka o school ye obi ya kwa befina no eni wona hunu nkra bone de eden ya ho de da o ana nte say I don't so ka say doso ana yes oh I don't think so na nte say because tama ye tia school fees no na school ni sem yo results bi o wunya school bi o ntimi wura mu da enu de da so ho nti akra ni kodura respect ye aduma obi timi yi 40 no abo poku wale 40 no abo poku wale no ko prempe ntimi de egukura me mfa ho enye he mame o ma aduma mre system se me ye ya metima hwe me ba metima hwe me nua nta ban ha o mana ma o no o nyare o be ha me agis card ye sense ka na me tunu sisi de tia first ani eto ni anje tax kaka kada na me say dan yan promo mu ni ade bi o mo ye di favor ye yo ye kan ya mo nte wona se also ma ye djuma ba ko free education ye wusi ya to aba na na ya ade na ya ade o fa kwan so be de na ade the school fees na no be de no on kwan fa so be de the school fees da ye ba ye kani kwasa mo di we ye mfato kura ba de dika se bia Ghana mo ntia ye ntimi nyama kwan ne mamu no yi we ni wusi we de o ba ye no en so wa ko terms ke bi ba bi na ade ye school no mo se obi bu different adia wa ye no bia ntimi nya bi da na na anye bosia wa ye wada wa ani ska bia mfiri ho wotimi be ye school man ye ntu fra konwa so kra ye ka ne asori akonwa so ene de school fees wa ye da dia be share yi lawi mu me na na abro bia ne banko school tua bi akura wa 7 years tua bi because so send this ka ma yere so mfa ntua ba school fees bia na so mfa ntua duane ma ba ya te wo ba no ni ate wo yere ne phone na fa so na wa mu a wo send ya te wo ni school fees na no anye no ti akra ni medru free education akra 7 years e medru SHS na o ko free education na ni ayate no obo anu nti school fees opa sikana na na si yi levi wo de no so oba wo na oba na mfi a wadie opa ne papa send this ka bia sa amount na na peso wote teto so onu SHS no se asusu ni ntimi ntua school fees a na sheda wo de ato wo di school fees back enye to be o munya de bi ma ana wu no ye nyina ye hunu ni sa me de mi hu ni sa du hunu ni sai 1 Corinthians 14:40 kenkai munya de nyina fefe ya de nyina fefe ne kwan so ne kwaso ti ade ne di wusi free education yes and then you say se man tua yi la vidia free education timi nkoso na me tua bibia ye free o fada se woni mi se e free the whole oh na me ho e free the whole free education na say e bi ko ma na boni free education na de ba e why na de ba aye tia na branch e sa ba be pa cha wo ndi wo pa e wonu so yaso ya ba me I believe say we e free abem na me say na ye ti ha abranti bia na oye na beti odi mfra bem bo se ya je nso atum every court ana yan ya ti kroma na abranti ye na beti kete so wo kodo ma akotwe papa do ma hin na beti wa bra o to kokko so man ko wi aso be pa ache wo sa na anhwa na we so me ba ache tie ni ye ono no be kan no wa nkase otumfo se wo se me na we wa kasa na na se wa kasa oh wa kasa wo se se yesi mo ntua yi la vi no a wana mo na say yesi no school yi no wana it's not from his excellency da ya sa nkomo yi asa na se ona na do mo ayo nkofa me oh no da bi da sa de ya wo kan de me ma me no me ba cho no obi a metag me pe bibia I'm listening to you I'm also asking questions okay I'm asking questions okay kuma wudu da we samda kusidia Sami na bi ekuma wu. I know. Eye home tea. Yes. Ana me no nyina ye adwuma wa. Yes. Ana afa dia wo wa ba bonten se. Sami se wo jeje jalabia. Ana so wa mo samedi. Yesi ye jeje jalabia. Na ma amfa jalabia na ama. Mu ma TV ni so biem. Wana ka bi papa na be na aka. Na be ni dia. Ebi na be na aka. Abe ti min ka no. Ne fi an is not for Abe. Ah, ti ne fi an
got to say, only as I'm from Nankasa Munsi and View. I wear the mood. I found him saying, person can say, my abroad minimu. What is any person to be in free Munswe? And soon I'm to make our own taxi. Say, Yana Kai, I was so and confirm someone when you are moving. Okay. Me natural dear dancers are meaning to Musan and Anaka. Okay. Do any cousin to any film? Okay. It is what made in film. Nana Asumano. Yeah, twas. Assembly twas order twas. Diane. Papa. Timestre. Nanado said, when was here free to an 11 pet, what year school fees? There is a fee and 11. Of a family phone fee. Now, the mamma and me use phone. Well, I know about the offer. One time to credit to NC dear mamma. Who phone, Benjamin dear, but on your chimney free. No, or so one see dear anyway day. And Tim Family chef phone had also one see the umpo. No, me say, ah, Papa could be a chum what you met chum phone, Diana chum phone. Tis a Muslim man carried to NC dear Esa, Mamin Tiamano, and no man didn't go Hakura, what the heck can me at Joe phone is in Kanyana. But I say, who says to say, phone on the amount, and to own so much credit every day, the own fan Jamie free. What home? What home are they free? Tis a Yatia, you're not 11 in the when you have education, alright, school fees no more. Yate. Maybe my line is not to my answer, Papa. Maybe the communication now, no, 11 in the you're very fair education, be a payer education. Payer education. Pay education. Because your fees if you 11. Bishop, give me a call now. My lines are open. You can call me. I'm using the last, 60 minutes to take your calls. Yes, I have this message here. Let me see if I can read them before I go. Okay, let's see. Hi, good morning, Diane. Watching you guys. Of course, what Lumba is saying is true. It's true. It said I need you to school fees back and I said, hello, good morning. Good morning, we are Diane. Now, we do one guy many or Diana about with the national. We want to my son to the quiet. You have to them at 10 gram of food. I might say, the dish concluded. I mean, share on our phone, and I mean, share for Lumba, Casay, Papa, pandemic, and yet I'm composition. Did you my palm of one? I'm telling you, so I'm telling you, I'm telling you, yeah, you live on Bayon, from the jet from winning tomb. On from Muncham, you live in the next I did before before entry, yes, no phone. And I see him here. And it's a little bit more Muncham because he need to know Kuraman could bring you send it Biraba. That's the case. I'm out of it and Quanidia. I was at the Quampatamia, Jan Power, and Quampa to who and which. There's almost a Muchama, or Mucham education. Yes, Rona, one of Fana, or Fana Baswana, the abandoned car. Okay, I'm sure we are the one. Yeah, that was it. Yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning, Diane. Although, now I want to say, Febo, I don't know Bible. Yeah, I'm going to for more for Lumba. Febo, so can say Febo Quabodom. Sasa, we so where they I don't know Bible. I want to say, bye, uncle. As more, everybody, Papa. I know because I'm one of that or entertaining, but. And yet, now again, I feel also baby. What near Kanawa, Upa, to say, said they're no fair king. Went near Mono by the now here the statue, no more come to my other Facebook and the photo. I don't know more. And as I be friends among friends, we do was in the Casa and a spiritual park or go heard the way it is. I don't know regional chum. Ya can almost buy no Casa or this year to say to me, I'm on by. Tabby to all my down the Casa. I'm very sure I will be ready. Also, thank you for calling. The time for my idea. Hello. Hi, good morning. Hello, good morning. Good morning. Odo, my into. Mr. Robson, Pacific Takwa. Bashe, Taka for. What is it? Yammy, nice. Yanko Pado, into. But and if you meet you, what about your phone? Lumba Wakasapa. Not small canning, answer some room. But some said, Gentle make a say, the mom said, a bamping phone. Or more cafe walkers for 1,000 in that, said. So when you live in a won't know more blower gun. Past 4 years. You can't win your. I'm only be free education.
would be a teacher near more Ghana. Also, so he levy 6 billion now, Mosamotano. And it's a motor grounds, no to make a year campaign. So, he live now to my book free education now. And I got some more for some more training. Yes, so he live in one to more of mine. No more on Kantia Makata. Yet the Oman Shambla, what is road tools about council. One certain minister, the council road tools, it's system. Almost 4 months, means our money is cut to baby. I did so baby. Or no, the one castle. Road to no, or yet, I dare ya to say, 1992, Albany, a band of the Biodi Juma. I didn't see, never be on the floor. Maybe engine too. Move for say, oh, my mother in your console. Yes, so a bumping for no. The Omoyano or Quacho. Okay. May I see baby? Talk for Ada Monse. Hello, good morning. Good morning, Papa. Nyakopa dum now swear. No. Pacho into Papa. Me do the Ajamai. You say for Honevale. All right, Sajma into. Many about Namin Pancha and Sonkoma, Baba Tengasi. Board chairperson for Minas Commission. All right. I'm chairperson on the phone now. I'm Kakania chairman. I don't come to dance. All right. Anyway, that's money. Municipal chief executive. I mean, never. The people simply na enchebia owura ya otu onumi. O ka sen bi ti amata se de minimum no ono so ni me. Ono ni pakwa me ye. Ono ni pakwa me ye. Ebi kwa na me ye ohene onim. Ade na ka ti a o ka sen de bremsa na mo ka do mani ya ni ayi asem na me amanda to. But if mo ka fa me ho no. Mete mene na bibinti ni kasa wan hwea da mkasa ni ya wan hwea ma ma so nti magia mane bi a cheno de okan ye no nti wo de mam koma na men kama asa ya ko anim me ne ba Ghana ha ye won si an chitire ye man ya obi an chitire ma ye o okay e ya ni an kasa an chitire o man wo ya obi an tini chitire ma ye da sa na Ghana ni bia won nyino no odwene onu ankasa ne ho che o ma nankasa otimu no but we to say so ma ni kwasha amna mo ye nyina be kombi sa ene mu bi e mu yi kuma wo ni ade ade emu ya egu tete bi mu susa ba ma so matrim na ba no kongo peska wo no pa ma so matrim enso ba ye mu bi stars ni bi enkudi man ya oto ni mo no so wo ye mu bi o na ka tia enso se ba si ya mo na mu be bi ho ayi oh enti ya si e wo no ni de me ni say o say di bo man yan pen phone no bi biara e to say me adima mo e o tu vo ye bia magana papa no no le cast man ya na be di ya na asembo man say na di Ghana ha to di e tena woni ni sufra no okay papa na na to o hoy bu papa enko ope ente wo ka say na na doa ne ntra ho say ye pani bia yan to bo me pagwo me da so nyanko pon ton kon ya bin sham Sajma say we free from Honey Valley. Yeah, hello, good morning. Hello, good morning. About Papa, I want to say. Hello, about hello. Me bacho mache na want to say. Nyame adom no mpa ebo me ho de me pa na so e. Ewade adom pacho yenko. Me chia ofalumba ene munyina me chia mo. All right. Me pacho Diane ilevia sema ye kai sese skeni we ya ni ilevia yintimi ntua enye papa we nkwa na aka o ni udwaben MP ono so aka sese ilevia na ma ono kwa do so World Bank for ebe me ye jai CSHS ni ye na Diane emfuto bi no mutugu ye ni CSHS yenyina ye wa hanom ene ye hu se ye oil eson faso kakra ene ye gold son faso kakra ana oma didiabo ono de bo CSHS ntia no be catch us see ntia level na ye ntimi enye CSHS na oba Diane etse de odi unse ni fe obi ade na de boku na masie na odi je Diane mumye heye
baby no kwene da mo mi enka na ya to bi so mi di ho yawo em defend aba we no ni begu ase wo oh me defend it oh please I'm not defending me don't defend but at least we host in no ka bi kakra ase de be ya e be ma jumadi na ede e no so ujuma de me tell for you that any ade thank you so much for calling, Yamisha. Hello, good morning. Yeah, good morning. City 5, you. Hello. Hi, good morning. Yeah. Mpacho meto won kapa yenko. Mpacho me kacha free homa bana she. Mpacho yo yentio. Mpacho and say because so krum hono ma no dey dey me team program. Okay. Hello. I can hear you, young call Kasa. And some because you come on no ding, ama me the videos be asene molano, so much na boma IG pin saka. Okay. All right. Yeah, that's it, brave. I'll check the video and then do the necessary stuff about it. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. Hello, good morning. Yeah, my dear Cronto. I want to say. Yeah, no way. Now so more about the other room. I just don't do one family. Mama, you're confused. You better say that. You better say that. More. Coffee. Ochinozo, apparently we need the papa. But idea. Nothing to what now. Radio mine. We are not now. Say, my Mugana, the DIA can feel the impian and me, or years almost in me. Make up cancel me mobile money, Mobians and the mobile money credit. So, yet here. That's because you do your party in teachers as the many about working and he live in Haiti Moma or my Ghana Brana. And I have Gracia no more 6 billion now at the end of 4 years. Now, come on the more 6 billion over the other. I don't have it is at 6 billion now, the more as Gracia income. Not young family man, I do make cost for my gun out to choose a car in a found time. We need to papa na mama Ghana for so mnante ni mabawa hoyo mo ba ni mesi dem mo na mo I have 6 more minutes to go, of course. Stop picking your calls live on Koowaa or home TV. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, my dear. Pacho into. Hi. Hello. Hi. Good morning. Good morning, sweetie. Pacho into. Hello. Oh, me to won kapa yenko. No. But mama me different call because OT and ready for this conversation. So you can still call me. I have 5 minutes to go. Seriously, I've been picking about 2 calls. I'm gonna drop the curtain down. Hello, good morning. Hi. What to say? I'm not the more, yeah. Odo, me too. Full talk of cover Mark or Bessie or Kophobia. Okay. It's empty. Empty dear of fire can no crepa or parliament or baby or coin near Kophobia or Central Market. NCP Mbani and only meet map on the but a hoon. But and an offer can communication on modern babons and a poor. That was ever my creative. Move on to your levy. I'm of and Yamai. And then Yama. The Titano, Yentia be that you're fine. You see a Sudan. It is free now by an aircraft look at it and an aircraft to you. At the aircraft can require a hoarding. Yeah, Kophobia, a strong MPP food. Yeah. Yes, you live, you know, you pet. It's a good father, on change time. Okay.
Mr. Medase. I'm a Fabe last caller. Hello, good morning. Good morning. Odo, Pachoma Mintio. Yo, and the payment Mintiamo. Yeah, just so. She said, young was incompetent, it might be competent. Or some say, and baby Juma, me I say, Mahama Nabai, you're incompetent, wabong. Now, Bano are competent, you know. You say, oh, no, by incompetent. Mahama Nabai, Mama by competent. And then the Christian Council for me, a teaching, Mama, so said, I don't quite Foncasa. No one you live into. The Christian Council for America Church say, almost would trust it, wow. Christian Council for one chance, wants to go wow. There will be big car, and a buying government in Australia. Yet it's a criminal. Timothy now see them you live in Juntum, in Tabayan, road draw them you live in. Never had for Fabra. Now, wouldn't you make a buying home? Never, or be a former president, or say this opposition flag bearer. And never say, I don't know what one cat and what you live into. Every club, or more incompetent plus incompetent. Or more abo. Yeah, that's it, baby. For yeah, that's it. Hello. Good morning. Major so, Bemena. That's your program, President Bosumi. Mpacho so kasa. Mpacho mete okapa enko kasa. You are live, please talk. Menti home, Mpacho bebre. Okay, I think so. Otie ne honti on temenka. Me amete me ho. Good morning. Okay, Nyame adom now swear. Alright. And I pray your wife about. Oh, me that say, Pacho Yenko. And now, of a lumber, make you know to your car. I'm a friend. That's it. You're not all the car can. Yeah, in another and go for now. What power on someone. You're funny, sir. The lad don't charge you. Makamano, let me know. You get to the Bacama Francois. And can the man another, so another area. I had yet. When he shall be a chiame, not here, maybe I know what to say. So, of Casaba Game Money Gassiaba, in the no grassy. If you're another, you come to the one show me. Okay. I tell you on the car, yes, I wouldn't say you education. Make up other. Okay. Okay. Now, you get a close at all. Mam Diane. Who say a bear and this one, on the back to buy. And my entity say, I'm on Tiasia. Yamadum, buy and buy. Almost at the same class, I increase that. Grammar, so that, you know, what I said, man, you can not say, can I get the other? Okay. Okay. That's why. Me that say me fa Koowaa Show me time no out so. Hello. Oh, last caller. Okay, hello. Good morning. Good morning, sweetie. Pacho into. Aha, me pacho me tata fe no do rajin kumbungu constituency fatao kumbungu. All right. Into. Aha. Sister me da wase. Me besides I Mr. Mike, the other program you bring me name dating as you 1 year to program no. It was me no me I sent the regional chairman want to me chairman ba ko pe me chairman campaign coordinator the Dr. Mahmoud Bowelo na na obi boy. Me be na sisi one no. Me shiro atema wo dia so no. One say Ghana ha, see na ma e ko so no. E tire say yenya IGP papa. Enti Ghana obia that's I was saying bomb ma IGP dampare. Okay. Because that's me can say. You see no you see what that a journalist for hoino hoimo. You see na no ndra omo frɛ kwa me ba for aburia. Onye bunu regional chairman. Enti e say omo di omo djuma yi. Enti Ghana ha enjoy politics and kura ewo nyina yanka but ubaka asem kwa po e wote onye vie mu ansa na asem ne tiri wanu mba. Okay. Yes, so yeah, that's it. Me for Koowaa Show. Me yeah, quite some far behind time today. Me burn out so giddy pa. Okay, no comments. Yeah, koke to every day. Men chabium. Pass no beka say no. Kakra me catch say. Kakra me catch say. Ewradi nhira no. Okay. Waso de acha me de ache. Okay. Man say no buy we say papa na ote wo no. Ba da na de wo say me ya akora. What you say?
I said be wo fani mpo na be ka so ya homa so amenka den nti ne sorry se bibia nkoyi amana ya me pene se ne wa be kire na adwene nti da bia won kire nti nkoyi a obetima kan koyi so ka bo abaso na me nja no be wo bia be radio yeko okay all right I saw my everyone was say mojibre na mo hwe mu ni ho aye ni ho ntie do mo bebre asada enkoma ya boafo nyina odifo na ye boa home estate and block factory for so ye da was say sanso and about center beda was say on point clothing god bless you mo hwe wo fi ye da was bebre me director Ochino zo sanso and executive producer for the show Ora Samdaku the CEO himself also and ohwe MCR Emma Abe born the children. Me did Diane Adomdome Shame 10 o'clock. I will Kumasi 104.1. I mean for Kumasi Power mid morning and bread. And it's going to be beautiful because I have one of Ghana's goddess songstress. I will show us so Diana H. Hamilton. So Yesha. Bye. Home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory about Abubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, and we say yes, I'm part this will be fee. A home estate and block factory, and a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't put in the now. Yan ya dano, ya poama baby, if you know near Daji, if you are one on it or a control, open fear, yes, we are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so djuma yeni bia na katu asem amoduma yenim fifire wi wona wona senti no wo fa me ami ko gina ho be bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye gina ehwe se enyem ekoto te amodini bom at the man so twa ehun ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira so wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni achie prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kase ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato account so ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kra beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de ni nyina gu cars mu ye de afugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se gu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no gu so wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because and ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de huro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contained dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di wani brefie be bossese brefie be transase brefie e be hand na wo ube ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa amanso na ho ye man da mpa amodini gum e man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba
Pacho, I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory, a power bubuano, a big biara serve you opesa woman fee. Now for you my bosses say and we say yes, and part this me fee a home estate and block factory, and a dead sir and ye every war. Where estate are a woman says you will come in the friend now. Yan ya dano, ya poama baby, if you know near Daji, if you are one on it or a control, or prefer yes, we are talk, because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Yabeboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so adwuma yeni bia na katwa asem amodwuma yenim fifire mi wona woni senti no wo fa me ami ko gina ho ba bia ye si da ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu wonda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye ye gina ehwe se enye ekoto te amodini bom the man so what when you nyam share any moon share ebe ya nyam share so for number dey go ase na home for a deals so a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana open prota top prota dey prota eni achi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie dey ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi yedi a efre se yesa gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane ma obia bon so da form afenso what of prot ni bi o amanane utimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia and on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars ye de afugu prot so afi wa po bi a wo gidi di se o mewe se egu so keke